kambe ka Master Xitsonga analyst Chanele na mina hlamala of course na mi detakela la Benny Mayenga the president loyi nga ta hi khe hi n'wi linka na vudyela bya Mr Post ku endla ka yini master team and then from there se hi tlhela ka Boy Sevens se endla yini manjini se a ngo sukela general Gwavula nakambe even then still hi ta tlhe hetela hi timhaka ta small nkovani manjini so ku endleka yini master team hey mi ta kholi ku vona so na mina ho hlamala vhele ka siku of course ra ti 23 ta November loko ni fika ni siku ra ka akhawunti ya murhangaphandla fika ni kuma ku a ku bihini a ku biha ndhawu liwa fika hi vona Benny president of course yi fika yi posta that image leyi nga ta hi veka yona of course afterwards and stuff like that so fika hi vona yi fika yi tsala yi ku hi va lava Boti Rob na Boti Boli baloyi va ka wayeni ri vinyi va ti gandaganda futhi a va loyi hi tlhavela rona vanhu so leyi nga xikarhi laha guys ne hi yona wayini yi dume ngopfu wayini yi dume ngopfu because yi tshama a hi yimbelela Benny president eka risimu lera Sivelana Didlimbete ngo reference and stuff like that sure Wena ntlela hi size ya buruku tiko ra swi tibaruteko na tigandaganda i swa ka wayeni i swa baloyi kam lolo swilo swa n'wina honcho wena u na nchumu kambe mara a swi te njhani murhangaphandla yi ze yi ku honcho loko yi lava ku vula phoshe ka risimu leri a ku ndlekeni gas a ku ndlekeni manjheni mara hayi okay so a swi le ku hlamariseni ku what's happening loko va ze va hi tlhavela murhangaphandla what's happening loko a swi tiva vhele ku inani wayini of course i munghana tlhelo sponsor xa Hosi Mr Post a hi tivi ku swi nge fiki swi vanga ti-conflict of interest na it's more like hi fika hi twa hi ku mutsenga yi fika yi tlhavela inani Mr Post or vo nkulukumba Howard Mashava na yona yi fika yi tlhavela Mr Post Mr Post a tlhela swi posta online ti ku swi va swi ri somehow it's more like yi murhangaphandla yi lava ku causa conflict laha hi ngo to hlamala hi kuma ku se vudyela bya Mr Post byi fambile hey swi lava mi sirhelela vudyela Mr Post swi lava mi byi sirhelela murhangaphandla se na ku se xi fiki a ni twisi ku what's happening hayi okay se hi ya ka section ya Dr Stole hi chinga ngopfu swona laha so hi fike hi vona of course yi vekela that same image leyi nga fika yi tsala ku hi maseve mi nga za mi famba mi cover hi vavanuna mi fela ku tlhaveriwa swa vava ko mina ntsena ni hanyaka hi swa nyuku wa mina a ni se tshama ni tlhaveriwa hi vavanunakulu no tirha Dr Stone mara before hi nghena ni twini ku loko mi kha mi kuma ti-favors it's more like ku tlhaveriwa nyana sweswiya ka politiki yo karhi okay yeah and then loko fika hi nghena ndzhaku ka ti-comments murhangaphandla yi fike yi tsala ku vhela up murhangaphandla ni tsundzuka yi reply la yi fike yi tsala ku i ximanjhemanjhe maseve loko na mi duma hi lembe ra makwakwa ya ku nga se 4D hayi okay a swi helelanga ndzhaku tlhe ku va ku na another post yi nga fika yi tsala Dr Stole yi nga fika tsala ku defense ta ti-artist lavo lwa tinyimpi ka Facebook mara progress ya vutomi mi ri hava nghena na mi ni rhuketela leswi hi nga vutsala swo dokodela kwalaho mara leyi nyimpi leyi nga duma ngopfu ya Mr Post na Benny Mayenga mara na hala ku nga ka lwiwa na ha swi tiva ku tlhelo ku na defense side ra hala ta vo Cocomelon side ra vo Cocomelon na vo Black Myth va kha ku lwa ha swi vona tinyimpi ti tele laha defense fence ka lwa ku munhu va kha support man and stuff like that so you wa challenge straight and then murhangaphandla yi fike yi hlamula la yi fike yi tsala ku hi support Chiefs na Pirates hi tlhela hi maka ti-triple story okay
a ni to ku yi reply ni Dr. Storelana, I'm not sure. A yo kombisa ku ka luyo defense va kha ti lwa na hi side ra Chiefs na Pirates bara ku tlhe ku akiwa and stuff like that. Hala n'wi swona hi fike hi hlangana tinhlamba leswi of course in overall swi nga fika swi endlisa swona ku ha ri ka Dr. Stole and stuff like that. Even then vele khe veka boy sevens loyi n'wi linkaka vele na general last time nga mi hleketa i woni wina bye loko fika minda his own business ma swi tikomba nga ri ku mindeni ka his own business ni boy sevens ala man okay before hi fika ka video clip ya yena la nga yi endla la kasi n'wi of course ra ti 23 ta November va ri karhi va hlangane na forum and stuff like that mi nga mi swi observe vo tala ne ku ri ku na rap ta vele ya blue leyi generally va kha yi fambafambi hi yona mi kha mi hi vonile and stuff like that vo tala on various video clips or mi kha mi hi vonile in reality because yo va yi kha yi jikajika na le giyani mina ni yi vone minkarhi yo tala ma vona mhaka leyiwa and stuff like that ma vona mhaka leyiwa mese no hlamala nyimpisi yi vuya tani swa hi toko se yi sukeni yona va yi vonile boy sevens a hi twini ka video clip leyi ku endlekeni manjheni guys ma vanhu va mali va mina ka tigwavulani xi na rap hi le ka boy sevens a fana ka gasa emga emase mfana lo ku jamukeni ngopfu wa le ku jamukeni e byela vanhu swa wrong u le ku jamukeni ngopfu en'wana nga wa byela vanhu mi jamu ta ku nghenela na u ta u va u ri happy ka TikTok swa ka mampelo hambana na swo pfumala information ka swona ende hambana na swilo swo swi nga lavi i wena wa swi twisisa a nga na movha gwavulana a yi xava yini rap a nga ti rap a yi xava yini rap wa ta rap ta wena wena u hi vulavulisa tsika ku jamuka ka TikTok mi rhangeli khampani ya le henhla wena na gaza boss gaza bonyo lo wa xikolo xo wa makhumbi le kaya le to tsekiwa timhandzi xikolo xa kona hambana na swilo swa kule na wena mfana so u karhi ku cingela ni guys ma loko and then on the following video kona la yi nga fika yi responda general la ka leyi mara la swi nga ha fambisani na yona yi fike yi tsala ku se u rhambe na ngwenya leya manenje ya paparilani yi vekela swilo laha hansi ka nomo la ku kombisa ku yo ku hleketeni manjheni ya swi vona ku xi lexi a munhu loyi a twaka se hi na ku se boy sevens na ku se yi ta se yi ri ka risk na ku se yi tlangela tindhawu ta wrong swa rap ta swi le kuleni na yona a ni tivi ku why se yi fike yi nghenelela ka swona loko na loko ri ha yona ya general yona yi va yi kha yi nghena ku ri boy sevens ku ri ke ni yi woniwini ku yi fike yi hambana na swo nghena timhaka ta general swi kha swi ri kula so I tivi ku smile lexi nga ku boni la swi nge turn into tears na ku se openly so vo ku deleleni vo gwavulana va delela vo gwavulana mi lava boy sevens na foromani se a nga nghena na foromani tani leswi swi ta ku phele loko yi ze yi hlangana ku duvuka munhu se hi ku va chengelongola and stuff like that so hayi a redzi guys a redzi swi ta vonaka then very se khe hi tlhelela eka timhaka ta small nkovani la guys ku na new update ya swo swi le giyani kahle la i nga ze karhala hi swona ku na a new update hi nga na yona la timhaka ndhawu leyi because ku nghene email la ka Master T ku Master T wu swona ku endleka yini na and swilo leswi nga verifyiwa vele so hi ta update swona la and stuff like that hi tlhela ka small nkovani so mi nga ma hleketa previous of course a hi update ni hi kho hi kombisa na maphorisa of course va yini va campa for 1 day yaleyo hi nga hi vona and stuff like that ma swi tikomba swi ri ku feyileni swilo leswiwa because tolo kunene kwala because ku na video clip yi nga ndlovi kwala very vivid magolidi kwala hi nga yi pfula hi vona ku a n'wi endleka yini tolo la Saturday of course let's go le ka nkovani kwava small nkova live purele wale banja small nkova se is back vana va fana la wewe ku byela swin'wana wana buti vana ale ku byeriwa wena so nkarhi vele ta ndla vumenemene kwala ka video clip yaleyo yeah let's go le ka nkovani kwava small nkova live purele wale banja small nkova se is back okay so loko khe hi cheka laha swi loko a public drinking ya ha ri ku humeleleni because loko hi khe hi zuma vanhu lavambirhi va nga yima laha va na byala laha ri vona bodele leri nga hansi nyenyana lera
ngomntu wa kuma ti alcohol mi ta mi kha mi ni byela ko hala ni swi tiva mara swi komba ku maybe nga ku ri savana ni chava ku hupa that's why loko ri yona mi nga confirm if hi yona leyi nga laha hansi la and then hala ku na rin'wana bodlela ra green swa tikomba yini a va kha va swi matumbetanyana va swi tiva ku a swi pfumeleriwi kahle ka se swi kondliwa hi vomu se manjini swilo leswi rin'wana leha rin'wana ra green ri kona la hi nga hetelela hi va hi ya mahlweni vhele la unfortunately lava nga tshama laha ni koti ku xi vona hi la engele leyi but ku na yin'wana engele hi nga na yona hi nga ta ya khiya la let's go and then ku na this ones here yeah, and then there are also these individuals ha swona already leri man'we ma herini swi komba already ku hele 2 and then leri a ra ha ri ku nuweni leri ri komba ri sort of half lerin'wana la ri nga hala and then na leri pfurini bodle ra tikomba it's clear ya ha tele bn stuff like that so swi clear evidence yi kona ku public drinking ya ha ri ku humeleleni ku kombisa ku maphorisa va le ku swo ku se swo ku va bihi na lava le ku nweni la swa tikomba ku na mabodlelenyana hi ma vona ku nyana la ku le ku nweni la i xi lexi a Hennessy kambe yi na ti-H ti nga mara ku na bokisi rin'wana ri vona ku yana laha hansi la mana mhaka se public drinking ya ha ri ku humeleni maphorisa a va swa ku campe ya vona liya yi le ku feyileni yi le ku feyileni a yi fiki yi va yi ri frequent same day of course kambe ku na leyi yin'wana leyi a yi kahle ngopfu leyi no problem let's open the other one i siku rin'we ma swona etwesi leyi nga paka le makumu le hi voneni ka video ya so hi leswi as you can see hala futhi hi engele yi kahle ngopfu hala hi leswi public drinking ya le mi yi vonaka kwala ma yi sukela laha hi leri bodlela ri vona ra green la mi ta vula ku ini vito ra rona then rin'wana hi leri leswi komba ri dark i black na cooler box liya laha so ka ha ri busy blind ka ha ri ku nweni hi leyin'wana swi komba ku ri black leyi nga laha hansi laha rin'wana lexi bodlelani la mabodlele lama laha hansi ma vona la mabodlele le tikombeni cheka se leri obvious va ri chele bya so public drinking ya ha ri ku humeleleni loko hi cheka even here so hey action yi fiki yi tekiwa a ku na ndlela yin'wana so another issue leyi va ku yi ri kona kahle lani ya etios liya hi leyi another issue leyi ni yi vona ku yi ri kona mina ni to i timhaka ta law hi yoxe kahle ni twi na ku law ya feyila nyana because munhu loko a ri ku nweni laha a swi khomisi wo fayiniwa ma vona so loko ku ri xilo leswi i ngo fayiniwa kunene it's a problem because swa ku vanhu va ha to i breaka the law lero swi ta tikanyana ku swi enforce mara swona swi possible it's not like it's not possible swi possible ma fika wa swi enforce because ku nga va a problem tanihi swi twisisaka vhele swo fana na alcohol swi fambisana na crime loko vanhu va ri se va dakwini ku nga humela swo karhi ku nga humela ti-pickpocketing ku rhobiwa vanhu directly so ndhawu loko ku nga pfichipfichi ku va ku teletele ngopfu ku va ku nga ri kahle in overall imagine ende ku ri dorobeni swi va swi nga ri kahle so a va zami hi tindlela va solva swilo leswo because sweswi hi nga vula ku se mhaka yi loko va beni ku yi tlhesimole mikovana yi kota ku va yi kha yi vuya so loko ze yi kota ku vuya a ni va swi tiva i hotspot lero monitoring a yi fiki va yi tshama yi kha yi ri kona swi tikomba laha ni loko vuriwa fika hambi wo tumbeta vanhu va ta fika swona ku hi leswi byala byo cheriwa laha byi pfuriwini i va teka va diba swi nga va kha swi zama at least ku kha ku enforciwa swilo leswiwana ma vona because other than that hi khi hi onheriwa hi le joni laha swilo swi endliwa joni lava ngo swi endliwa joni a hi le joni laha hi le giyani hi kombela ndhawu ya hina yi kota ku va yi basa yi va kahle a hi la ku onheriwa doroba hi xo hi nga tshemba swo doroba xi xa giyani xexi so swi le joni a swi fambi ku ri swi endliwa ku le joni laha hi le giyani la a hi swi lavi na mati lama ta ku mati ya yini lama nga la lamini mi kota ku masiku kha ku beriwa na tibikwa a hi ndlela leswo loko ri a mi nge za subscribe a ta kombela mi tlika subscribe